Matur suksema majeng ning para panitia antuk galah nyane. Om Swastiastu. Saniwangian titiang Bapak menggalih sekolah. Saniwangian titiang Bapak lan Ibu guru. Taler semeton titiang sami para sisya SMK PGRI 4 Denpasar. Sani banget tresna sihin titiang. Dedurung titiang laturang batur. Pinih rien lugreyang titiang aturang angayu bagil majeng ring ide sangya widiwase sangkaning pasuecan ide irage sami ngomelehang kerahayuan. Para pemirsa sareng sami sane kesemayang titiang kawentenan Pulau Bali sampun kaloktah kantos kedua negara terkesenengin oleh para janane. Punika boya jesios sangkanin keaslian bumi Bali, seni lan budaya, tradisi miwah jana Bali saning ngandap kasor utawi kuma warga. Basa Bali, aksara, miwah sastra Bali pinaka silih suninggil baga ring kebudayaan Bali. Kawentenan nyane dahat mabuat sani mawinan kebudayaan Bali punika prasida kesolahan miwah kasobyang. Ring jagate sekadi mangkin sane ketah kebaos era globalisasi. Penglimbakan teknologi tanpa wates. Aap jagat awor tanpa wates. Lali membahasa Bali, nenten malih resep ring anggah ungguhin bahasa Bali. Napi malih nyurat aksara Bali. Ajere pikayon bahasa Bali pacang rerat sayan-sayan surup terpunah mangde nenten sekadi asa punika nireng irage sareng sami sareng-sareng ngerajegang budaya Bali ngangge bahasa Bali melajah nyerat aksara Bali miwah sastra Bali mangde tetap urip lan betaksu terlestari budaya Bali inggih wantah sekadi asa punika sane prasida aturang titiang dumugi mawi guna antuk irage sami titiang nunas geng rene sinampura yaning wenten atur titiang sane nenten manut ring arse. Matur suksema dahat antuk uratin nyane pinaka penguntat titiang puput antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Oleh titiang Putu Ayu Putri Sastra Dewi, nomor absen seket 10 AP1, SMK PGRI 4 Denpasar. Suksema.